Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyathelo Nsofu umqala channel sacela ungizokulungileyo uchofa ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzoma uqala uthola ama-video channel enithanda kakhulu iNyathelo Nsofu bafethu ngiphathele indaba eyishuba kakhulu. Mthandeni mfaka amanqalo useyajima ujimela uCasper Nyovest akhuluma ukuthi bafethu ingxabano iqale ku-Facebook ukuthi ebhale i-post lapha mthandeni mfaka amanqele ethi nithi ayingifanele le award ifanele uLokhuzana uTyla. Kodwa-ke bafethu angeke ngakhuluma kakhulu, angeke ngiyidedele-ke ividiyo nibone namathupha ukuthi kwenzakalani komaskandi. Impi enkulu phakathi kukaMthandeni noCasper Nyovest. Bafethu angiyidedele-ke ividiyo ngingandi ngomlomo, ningakhohlwa ukukhomenta kuma-comment section, ni-like ni-subscribe, ngiyabonga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Osuka madoda hey sakhuphuka isiminovu wakhuphuka lokho madoda hey, yabona-ke manje-ke umuntu engimsabayo-ke manje-ke usesele ufuseke hey inenhlanhla le hayi inenhlanhla le hey ufuseke ngoba umzukulu noGatsheni azimpunje nje inenhlanhla ucilo luyishaya indukwini uyifica seyigqoka isudu emhlophe ezulwini uthi uyabuza uNkulunkulu ungene kanjani uthi uNkulunkulu hayi ubelungile emhlabeni nesudu emhlophe ngathi uZefaniya uGatsheni isudu emhlophe ngathi uZefaniya umfica uGatsheni usethembekile phambi kaNkulunkulu hayi kanjani uthi hayi ubethembekile bemazi umuntu kodwa nje hayi ufuseka ngeke ufuseka bafethu ngoba sekuqhamuka uSminofu nje hayi ufuseka nje ngibhekile manje hayi